Dalan. Kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras si amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 15, versikulo 4. Biag tiyag tinasaya at asao, ngam tinakubsang abalikas, buriburan na ti panunot. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biyag. Inako ni Jay pagadalan na. Awan pa'y mat kwarta kanak ko. Di da pa'y mat intad tundan ko ang naglaba. Ada pa'y mat Jay intadyo idi kalman. Saan ko aginastos amin? Ada mat Jay luto yung abalon ko. Pasensya kan ano basit ti kwartam ama panagadal. Awan mat ngamin ti ado a kwarta kanak ko. Maawatak ti kasasaad yun nang. Iso atulungan kayo nga aglaba. No ado ti lalabaan niyo. Agyaman unay tanasingpot ka anak ko. Ikagumaan ta ti agurnong para iti panagadal mo. Tapno makalungaw tamat iti rigat. Wenang, pag tinulungan ta. Hinta ni Jay kantin ti pagadalan. Kaya't kunti uminom iti soft drink. Adadanom ko ditoy. Adamat balon ko a sandwich. Masalutak amapan makipila dita kantin. Ay, panawan ka nga rodan dito'y Nakita ka napan ni Sheena ijay kantin. Sige. Saan nga minagbalbalon ni Sheena? Kayat na ti gumatang iji kantin. Okay, inak nga rodan. Ay no, mabesinak nga minan. O sige. Umay ka kadimat lang ditoy no makagatang ka? Makitan tuan no awan ti kachikak enjoy. Si Kamat, naglaing ka nga na makitsika. Diyak la maanusan ang mabanglas ti katay ko. Ay, mabanglas ti katay no di ka makitsika. Kadwam ida ni Jean. Ngam, apay tagmay-may sa kamot kan anakadanon dito kantin. Ada ka no balon na. Masadot nga umay dito'y kantin. Masadot? Wano, awan kwarta na. Rason na lang, di adabalon na. Nakita ko mat dyan na balkot a sandwich kan mo. Mama, di kamat nga adabalon na a sandwich. Kuna na lang, dayjay Awan kwarta na, dayjay. Pag kunam nga awan kwartana. Iso asaan amapmapan ijay kantin, taawan kwartana. Apay, Apay, di mo ka di makita asaan amapmapan ijay kantin? Kasano ang mapan, no adda nga rod balon na. Nanang, mapana ko ni ijay pagadalan. Tapno sa anak amala daw. Ingka nga minan tapno saan ka amala daw? Kasano ang mapanak? Kut dinak pa'y matinikan iti kwarta. Ay, pagadalan ti papanam, saan at siyandaan? Abay kumaamasapol mo ti ado a kwarta. Kat adamat intid ko kan kay di kalman. Igatang ko nga rod iti kanak ijay kantin. Nagrawat ka kit din, o igatang mo lang iti kankanam ti dawdawatam? Mano ti dinawat mo iti kalman? Manumat lang, dayjay nga intid yung ay. Saan ka di nga imbagak a kwartam dayjay iti sumagmamanungal daw? Taawan kwartak. Mapidpidot ay ati kwarta. Nakatulakit diya sa ulo. Imot kayo kit diya. Hoy, di ka man agdaya mo dumakasta, ha? Amang ano ipungot ka! Jolo, agilibre ka man. Basit lang matintad da kwartak. Ang papada kayo amin nga imot. Sapay mabisinak. Hoy, nakita nga do ti balon ni Jane. Yung kapadasan ti dumawat kan kuana. O sige, inakman nga rod. Barang saan nga imot Nga, kasano no para kan kuana mat ti balon na. Sigurado amang taday jay, nubut-but nga. Kasano ti panang but-butang mo? Gapulang iti makan. But-but nga. No mabisin ti tiyan,
aramidan amin apamuspusan. Nga uray adda masaktan, wano mariribukan. Awan bibiyang ko, tinapatag, maalak ti kayat ko. Nagatugaw ka dita nga kuya ko'y nga cellphone. Idin to taag kakaiwara dagiti lupot mo. Apay aya apakasiknaran nyo launay dagiti lupot ko. Bin malbalasangan ka. Ngam di mo amo ti agidalimanak. At dalar aramidag. Idalimanak ko to, wano aramidag to dagita. Saan ka di amay mayat no agidalimanak ka pa'y sakbay day ta cellphone? Impaaramid da ija pagadalan to'y araramida. Ay agdalos ka pa'y. Isarunom to day ta cellphone. Imbag da agidalimanak taawan deadline na, nanang. Ngam to'y araramida at the deadline na. Nagado arason mo? Kat agge-games ka laang man? Anyat mapaspasamakan ka. Apay akasta ka? Nagalas nga ti panagniw-ngiwat ni nanang. Makapasayr itirik na. Saan mo ang mapabasol ni nanang mo? Kanayon mo asong batan. Kandi mo tulungan kadagiti trabaho dito'y balay. Ado nga ro ti aramida, tatang. Kanayon mo nga ibaga nga dar aramidam. Ngam nakita ka no ni nanang mo nga ay ayam laang mati aramidam. Naira na lang mo dyan nakita na Sursurwam nga mintimang tulong ka ni nanang mo. Nakaungat kit niya. Makapasayr itirik na. Ay na, masair mat ni nanang mo. Nubagbagaan na ka, ngam di mo ikaskaso. Song batang paikid din, iti baribar. Imbagkat ni Jane nga anak mo. Tatulungan na ka nga aglaba. Wan manang, no awan klase na, tulungan nak ngaglaban. Ay, kasta kumamot ni Sheena. Saan mo ta nakasad sadot mo't? Kasaum iti nasayaat. Ay aywam. No pagungtak, sungbatan na kiti baribar. Kasanun to pa'y no ay aywag. Ad-adda na di nakikan ka no? Sabalin ti ubing ita manang. Noong tam, ad-adda ngagrebeldeda. Ad-addan atumangken ti ulo da. No saan ida apagungtad, wano ikan iti pagnakmanda. Ala, addakan ka amang kita no anya ti pagsayaatan na. Ngamje anak ko, saan ko apang pangagan iti madi asarita? Kasano ko maapangagam iti madi, kat nasaya at mati ugali na. Anya nga dati aramidan ta iti anak. Nagsadot, ngam naglaing mat amangan. Kaslakat na sakit tinakam mo, no aduti ka nanti anak mo. Saan mat nga iti dayta? Ngam umanay apang sairan na iti riknak. No ba siti kwarta nga itit ko kankwa na aba pang agadal? Ilawlawag mo nga awan ti adu a kwartam. Ay na, namin adon nga imbagag, ngam saan na makaawat. Dumang amin di ipakaawat, ngam ti ibagam iti ginugubsang awagas. Kanayo na ka maburibor gapo iti klase ti panagsasauna. Saan ka di apati iso, kat maburiburan iti kasta a klase ti panagsasao. Apay asyak yag parang akamali ti aramid na, ha? Nanaknakam ka ngam ti anak mo. Isu abagbagaam kuma. Anya pa'y apam magbaga ti aramidag? Nabanog ako namang bagbagakan kwada. Maladaw kan ije pagadalan anak ko. Agrubat kan. At iti kwartam. Dakkel day tanang. Idulin nyo day tanad dumat ang mga numapukaw ko ije pagadalan. Si kanti mangidulin, taamangan no adda pagkasapulam ije pagadalan. Awan pa'y mo timbagada ababayadan mi na. Alaag tulaan no adda babayadan mi. Alaam latta day tadaduma. Di mo laamuan no adakil na at abayadam. Imbag kat ti adda nakasagana apagbayad mo. Ala nga rod nang. Saan ko agastusan daytoy. Idulin ko tapagbayad ko na adda babayadan mi. Wan anak ko.
Nasaya at latta ti agimpon iti kwarta. Ngamtay gastador iti awan mat kaes-eskan na abanag. Awan mat ni Jane dito itugaw na. Napanan na ka di. Napansay jay CR. Apay ka di. Kita akman ti libro na. Ada nga saan ko anaaramid a homework ko. Tanapisang namin ti libro. Uray masumangpet tay pakadam. At dari tabag na dagiti libro na. Kita lang mat. Saan ko mat akanan ti libro na? Di pa'y mapan gumatang matitikanan na. Kita akman kit ditibag na. Oy, nadakan ka dayta. Si kala ang tinakibiyang ditabag na Anya ko matipag danagam. Awan mati mapukaw ditabag na. Oy, sige. At dabasit papanak. At subli akot la dagos. Sige. Ada kwarta na isapit iti libro na. Alag, daytoy tanga. Ay, tanga. Tawan nga min kwarta. Alag, daytoy tawan kwarta. Aday ka. Pumanawa ko ditoy. Api ang nagulo dagiti gamit ko iti bag ko. Ni Sheena itay tinangkita di talibrom. Ha? Kita man ti librok. Apay ang nagmulagat ka. Anya tinapashamak. Ti kwarta na isapit iti librok. Awanan. Anya? Hoy. Isumat tinangkita di tabag mo. Takitaan na kano ti librom. Iduldulin ko day jay. Tapagbayad ko no, babayadan tayo. Hoy. Lukasta. Inraman na ngay nalat ti kwarta di talibrom. Nakitam ka di ti panangalan na? Ideal alaan na ti librom. Mapanak mo't nagsiar. Diyak nakita. Isuti nang irwar iti librom. Saan ka di ngayon bagam itay nga awan kwartam? Apay nga daigam mo a soft drink kan tinapay? Apay adamagam. Bukod ko a diskarte daytoy. Bukod mo a diskarte? Hoy, si kalakit di tinangala iti kwarta ni Jane. Si kala ang tinangirwar iti gamit na. Naisapit ka no iti libro na ti kwarta na. Ha? Di ka agpabasol Nakitam ka di asyak tinangala? Hoy, nakita ngayon ruwar mo ti libro na. Tak ko na makitaem, tasaan mo analpas ti homework mo. Libro matlagayam tinakitam. Apay nga ibagam apati kwartana kat innalak. Hoy, nalipatam samet nga da CCTV iti asideg. Kaya't mo tayo bagak, takitaan tayo ti CCTV? Maamuan ti entero apagadalan ti amin. Saan? Si Kamat? Bayadak matlang ka ni Jane ti innalak a kwartana. Makitam dayta? Dayta ti kunam nga awan ti innalalam. Adaman ibagakkan ka manang. Idi kano kinita ni Sheena ti libro ti anak ko. Napukaw ti kwartana nga insapit na iti libro na. Anya? Ididimawat iti kwartana. Saan ko ngamin nga inikan? Ngamin, gastadora. Sungata nga inala na ti kwarta ti anak ko. Ay kasaok man ti anak ko. Ay sinalbag day jay nga ubing. Imbagak laeng tapno masigod. Madino mabaybay antikas jay agalad na. Saan ko ang mapalabas daytoy nga inaramid na? Ha! Mangibabain! May mayat no kasaong itinasayaat. Saan ko ang maikari dayta? Ngam ipakita kun ko na ti kinamadi ti inaramid na. Kidawag akasaong itinasayaat manang. Ngam ti kasaong itinagubsang asarita. Mangibabain ka nga anak. Apay nga agtakaw ka? Gapo iti kinarawat mo, ha? Apay, di ka mangmangan dito'y balay!
Nagsakit matan ti panagsasaom, nanang. Tinakawam di nagsingpat a tao. Saan akaskan ka ang nagsadot lang arudan? Narawot ka pa'y! Mangibabain ka pa'y! Ay! Mangibabain ka talaga! Di ka na kumain yan, anak! Saan ko akinid daw ay anak-nak, nanang? Tano ko man ay ka nakitigundaw ay nagpili no asino ti agbalin nga inak. Ninanasusan ti pinilik. Tanasingpat nga ina. Nita! Kadi akasta kayong agina. Mabalin ka ti nga agbalbaliw kayong agpadpada. Tuladan nyo dagiti agina akaaroba. Agtinulong iti rigat kan nanakman nga agsasao. Eddie. Tinulad na ka ti anak mo. Takanayon ang makapasair ti panagsasao. Si Kamchina. Ikam iti respeto ti inam. Tainam dayta. Tatang, agbaliw. Kan irespetok ni nanang. Gapu iti nasaya at apan nakisauyo kanyak. Ngam naskan nga respeto na kumamat ni nanang. Basta agsao, agkakasakit dagiti ibagbagana. Iso ano masaktanak? Siyempre, sungbatak mat. Mabalin ka di, nati. Baliwan yung agpadpada ti madi nga galad. Baliwan yung agpadpada ti madi agalad yo. Sige. Agbalbaliwak. Basta agbalbaliw ka, Sheena. Nasaya at matnukasta. Tada kayo matla ang adwa ti kababain. Agpada kayo ang napatag kanya. Iso nga agpinatag kayo kumamat. Tinasakit asarita, buriburan na tirik na. Nga makapabang armat, tinasayaat asarita. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampo diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiinkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.